Mensen, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. POD, les peki grana aan capaciteit is het programma Akomfo na Wisani. Ik ben Gunovient. Obiaman Gunovient. Vandaag is 16 oktober 2020. Mensen, Bransisa. Tide. Nou, een mooi day, sweet day. Aan de koro. Nee, helemaal niet. Me baro me takuri na neva tata obia gara fugara konfo chima kabra prove mi piki fu gro mi piki fu busi mi piki fu liba mi piki fu lokto mi piki fu sabana e baro di ini ma biki sama da lontu nangala les piki nanga saka fasi mensa mi bela tichi so ba loloko ho mi blo e ba chi so wa nu denken we weer op thema, maar weer op thema. Maar in ieder geval mensen, ik groet iedereen daar zo in Suriname. Dat pena saramaka corona in keri, broek poco pondo. Si Pauline, para, Wanika, Quakelis, Livorno, Fransai, Pon buiten, La Troupassi, Rango Passi. Sonny Pons Passi, alles maar dat me baru een biggie ori. Dan gaan we spreken van alle mensen daar zo op en Paramaribo, in Noord, Zuid, West, Oost. Odi, les spreken grani en me balas maar dat in Frans Guyana dape, odi, Celine, Veroniki, odi, les piki grana nga sakavasi. En dan ben ik snel even gaan naar Europa. Mensen daar zo in Nederland, ik groet jullie allemaal. En alle les piki nga sakavasi. Dape naar Holland, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Hilversum, Lelystad, Zwolle, odi, dape les piki grana nga sakavasi. En iedereen daar zo in België, Brada, Orlando, Steinbach, bij op een biggie verjaardag op 14 oktober mensen. Op een biggie jaar mensen. En wanneer je me via bij verjaardag toe. En dat is Marian Jeffrey. En vandaag we festeren Jati de tapu na in Sranang. Rita Sorrowful. Op een biggie jaar die na Sranang. Kondre die mensen. Hip Rita. Odi respectie grana nga sagafasi. Groetjes vanuit alle Suriname, heen Europa, groetjes, feliciteren je. En dat is maar bij Psyche, want also, of na atoso, is bezig na lobbywan. En de wan santa de lobbywan kona sabana, mi ekondeleru alamala anga police. Les spiki grana nga sakafasi, les spiki na mama fu. Obia, mensen, groeten daar zo. Moeder daarbij, Odi Frascario, Jarrofort, Ronnie Croydon, Maria Lorraine, odi, en Glide, Rocket, odi, en Patrick Dapena ini, ja, Patrick, ja, Katri, odi, respecti basi, Sao Paulo, das, odi, respecti basa. Mensen die wat tak abra, atu amoitori abra, sa ambrara, temitaki, aneng, sa a Jimmy, wat het is meer aan toe, atesi, en dat ik op atesi betekent, den seki, anga de problema san konvo e pot solicita blibisma en dat wordt actiede abra mensa. Maar volgens mij tapa onderwerp me wategu alamala u lobby schreven u braso hori en bribi tapu schreven en sami wategu tu bransi sataki san a eerste sa ingeven sa kisi dat na 100% bransi sa dat na a true viri sei kon na initati yunga furoko iverstaan na leki teki swan boskopu dan i wiki mate da idenka boskopu dan wan satak na so of ya viri take na so dat wan taki na dati na a antwoord fu na a boskopu sa yukisi en da inom go denki morofara in poti srevit na sa Justin you de bigisma voor you de komen voor you sorry san you afu dubra dan sisa en daarom bran sisa no me exposto na you firi no me exposto sa je denki no me exposto sa je no me exposto sa je smeri omdat sam dat na a true ivers wan sonte ya bi walo manipulatie sa ifsa ondros furu en san trasma sa abi taki musu yepi trawan. Maar in plaats de hippie trouwen, de trouwen moro furu saka moro gona grong. Omdat zij de ding abiwan hetra so denki en dat sonte de no sap strevi tu sa e pesa mensa. Because mensen me want go sa tu possibly go. Asasa me want taki sonte je ga presi, je ga zogenaamde op je campo en dat pedema etegi walosani sa
in werkelijkheid aan het true. En toen je chabos kopuko jide sa je see in you. Sa de kongo sa cha you go sorry. Want sonte te we shi tak abra drink toch mensen. Te me tak wasa even te we tak si tak abra drink. In werkelijkheid ano wan drink eigenlijk. We kan drink maar sane eigenlijk na de konvo e chayu go sorry sani. De chayu go shisa i pasa of de chayu go sorry sambe pasa before of de chayu go sorry sa o pasa of fala sani de. Na dati na we kan drink. Maar in werkelijk you drape you als je openlijk heeft sa if na fonde voor you if na fiti te wiki mate op dan je vieren na je schien of het bloed daar loopt toe eten of je vier dat je Akomfo de na je schien eten. Je verstaan brasisa. En dat die na sang je shi you must bribi en moreover te je shi je have luku boom om dat zijde na shisa de konvo e soryu sonten na dati ya fudu en sonten na dati ya fu pota you schien sa de aksi soleil si tu. Omdat ze brasisa asande zodanig dat die pardon, ben ik zo 3 en na afgelopen dag maar pas zo 3 koso le ki for ko dire también aquí. Mina hoop dat me kosike kiskrip, ama mina kiskrip. Maar eigenlijk van brasisa. Asan sa mi wan cha kontide to brasisa, sa mi wan taki. Willy Bisman toch? Zo'n te we shi alasani gemakkelijk. Zo'n te we denki gemakkelijk. Zo'n te we shi taki, oh mi kan do asanati. Oh mi na leki des masang goteki Akomfo of Yorka chako in familie. Dus je gaat gemakkelijk zijn nou gewoon zijn nou een sansa de vier voor doen. Maar in het werkelijkheid, gemakkelijk voor doen asani maar gemakkelijk voor undo asani. Je verstaan? Voor broken asani kan broken brrr. Je verstaan? Maar voor poten bakan fabede toch? Sorry, zeg ik maar lang. Voor broken na gemakkelijk brrr je broken voor poten bakan atek maar lang te. Sami want tegen het branchisa. Ina hersani to branchisa fu wi leki libi sama. Wu abi musu luku ala san fini en denki san fini en abigi san tuta branchisa wu umus a patience. En a patience na wan falo bigi sani san wi leki libi sama. No abi una patience mi sere sonte so mi na patience mi wan samsa esesi ma. Teko boso itaki no ma patience. Patience na mo ma fu obia tuto. Isabito. En patience e chayu na afasi. I verstaan brasisa. E a patience no de to. You want do sani esesi. Yo falo yo broko. Na leki sonte te siki na kitasma ede ma tak siki ma loma. De longo brr. De gawan obia ma onso genam obia ma ko tegen de wan lolaw. Da de teksa obia ma takere no. Do so da. Wat doe esesi om dat zijde van do esesi sam sa da de denk ik ai mi doen direct. Nee. Maar als je te comforte je wan sanito. Konfo sabi fa you libis don. Konfo sabi ome money ap in saka. Konfo sabi fa aroko fu you de. Konfo sabi ote ye kis money en ome money ye kisi. Konfo sabi efina money. Konfo sabi efina ap wan roko. If a konfo wanita true, toch? Dat you musu duasa je esesi direct. Eneste zijn te iedereen. Cara moni konji me. Na lekson ko vota ki de potate sine mo fot wan dringi, wan sigara, wan yanyang, wan poko. Terete yiso wan sanito. Dat wan taki Akomfo sabi ba fa yo kis amoni. Akomfo sabi ba da chaba moni ba in yusaka. Akomfo no konte yo wan san somar. I yusre vita kiluku mi wan sigara. Asara chuma baya sigara. Mi wan yanya. Asabi yuma baya yanya. Mi wan poko. Asabi taki yu abamoni kan dekaba. Maar if you know abeng or do alla soort fasie dat je ko abeng. Iverta. Daarom you no mag go long. Go job over hak over die sigo taki yogo. Sukupa money de go you go lend money, you go do alla soort sani fu soso fu abi do sa comfortegi. No.
Asana te Akomfo nooit al make you do, omdat zij dat Akomfo sabi dat te je do im do van mama fa obia. Je verstaan? Im doe na boom vasi. En te je go op soms man, de te dat im do zo. Im go kruide dan is access mi musu do asana te. Mi musu. Dat je schrijft je kiezen ingeven direct. Want in taka en schrijf je ons maar dat je alles zo zal. Van met actie aan een onderbranche zat. Kiezen gelegenheid toe go denken, voor go actie schrijven over sande. Taka en rekon voor je. Luku na zo aan. Je verstaan? Want daarom toch, if je net taka en schrijven, ik kom maar voor dat je zo'n te willen doen lausane. Maar if je kruideren aan schrijven, dan alasan ego na fasi. Verstaan Bransisa. En daarom tak Bransisa, sabi tak wansane. No me exportan asane se. Lobby serefi. Winsfa aprerma de. Altijd denk ik taki wan lusumus de. Altijd denk ik taki nana tata de Akomfo esnapangami. Evisa i wan olo. Dan igoina olo de isako na trasi mopo. Dat is napo. Dat je lafu. Dat je taki ai. Mi mo poitu wan bigi olo. Dat je sabi taki. I mustan bribi tapu yusrevi Akomfo de. En wie si goina olo itan faswan tenda pe. You mustan bribi. You nom kosi. Bika soru funu. Tesa nego na we bigi kosi of we bigi poti. Suku wan farek taken. Suku pota problema of a samsa sain tap wan trasma bikasi na trasma dati nasma na poti na olo. No. Im luku tu say de go na olo and if you abi from door eva na you foto. Because if you foto, you must go aksi na tata pardon and ala lebi sama and de Akomfo pardon for sang angade yorka. And some you do of some you not do. Aksi altijd pardon. En dat na moro bigisani altijd actie asan dat te omdat ze de en actie altijd die de wan sabe de before pardon toe. If you stand de wan sabe de before de no actie na tata de no actie cover de actie yorka pardon that you know san de san kon na de baka je actie na tata de kon van de yorka pardon voor ding because san de do something ano boom. Na mo gota pasani si sana boom en sana boom. Want altijd smijt dat ki amana takru yongo amana no boom. Maar den boom, omdat asma du so. Boom nga no boom, na wansani. Sa yeshi saki no boom, atrawa eshi boom. Dat want ik, you must sabi in you schrevi, sana boom en sana boom. Wans man kan te asan say don in no boom. E was mate ya sana te imgo denki sa asma bedoel. Sami do fout sa asma denki me do. Dan go luku wan solisis me tak asan say don boom, na lei. Na lei. Omdat ze dit op Bransisa. Wan trawa kansi wan ogri. Maar na ogri sa traweshi, maar na wan bunji you, i verstaan. Omdat ze de, like omo you like wan voorbeeld sa kam edesene. You mak kosi do ala so sa de in my friend dat abu sa say la kosi. Maar de luku no le pikin taki. Wacht, say me my kosmi. Sami do. En de shi dat ino do noti, maar sai sa solesi. A mai luku you want en kan de anga pano de boom, de luku you dat ijesa padan direct. Ai shi you ine dana ogre mopo atakrusan en mopo uiten bigi koshu soma. Wat if you go later access say dat kusi kana srefa no sabi. Maar de even boom, maar you taki no asansa do ano boom. Maar we say you taki e hone stampe taki no ado an bon sani. En dat ben je dat voor via biggie kon. Na leki, you grandma, you pa, of you ma, of you if you go. Event taki, you wan wagi. Want you both bivro abeng, of buurman abeng. Of you sa abeng, of you brother abeng. Maar you know mag abeng, omdat na tata no taki dati abeng, ano de tap you passi. Maar you wan nomo. That you go, they go take you one bakro, of you go take you one yorka. A familie lukt tak asansa you do of sumak sabitak asansa bu ano bon sanin. Maar in you ayeshitak no bon san omdat pi wan dati.
No, bunsani. Iverstaan. En dat je si asan fu bunanga no bun e konape. Iverstaan brasisa. En dat je si no taki. You sa go take it up brasisa to. Of you grandma of you grandpa go take it up. Dan akomfo. Amofo sang you go make it or suma go take it go make it. Ko pote asmasa go take it make mofo. Amofo mo wana asan sa go take it taki. Logo. Jim disi. Diwa kafuru. To. Jim tri pamoni. Dim drie biggie money. Absentie. Even staan absentie bij de biggie money voor zitten. Dan nou toch. En asan actie dat je in Jim Jan nga dringi to. Maar dan nou dat we direct sana tori sama taki sana den seki sang kon voor chapo tapus masas me praxis taki e chakont pot tapu. Sa a brada taki na tesi asane. Dan no you asma sa go teke no te ya family no te no asma no te de chi no te no asma no. Dan bam asma tapu fu du sa bedu. Amo sa meki an Akomfo. Tak ta Akomfo te ita kluku mi wan yang imbora yang mi wan dringi imbori mi wan sigara imde. Asma amo sa meka Akomfo meki kon gutu meka ko ap money. Okay? Dan safe sanu to bransisa. Te asma no kotak asma ko ap alasan sawane dat heb sa furu to. Te asma ko ap alasan ito. Asma no wan dumoro. Da Akomfo waka kon aksita ki eifa. Over. Ja. Dan no plotseling i waka i van brup. I broki futu. Van broki mi futu so. Dat is nou een tesi. Nou een ding. Seki sa Akomfo bigi potai. Je broki futu guarda tra meka futu ji mooi. Brup. Bak opisi broka tra baka brup. I waka suma ivan energie noti of i firu asma pusi bup. I fadon brup. Broka tra futu. Broka lai tu futu kande. Kompetenso. Maar je nego denki taki wacht jongen. Sana sanis no. Not de inofido asma pusima. Pasa pusi. Plotseling atrasiki sa kam na kitu. Plotseling je bigi vergit sani. Maar jongen ano van de karing de mens je de mens. Nou play manipulatie. Maar is dat true. Maar nou manipulatie. Je verstaan. Plotseling dan. Nee, oso. A radio via leti. Maar no maar net a radio. Plotseling. Doorheen dat je pup. Yes, dom. Ja, je schrijft safe sta. Zijn een probleem die. Plotseling je zieke bam. I dai tapi beri. Wa mati na op schrijf moro. Ine go denki go. Je ga wan obia. Wan zogenaamde obia. Amai tegi ala so stakin wasi so en wasi tu. Disi dat ala so sani. I do ala de sani so an temba. Da plotseling de doro na wan tru obia man. Da obia man tegi taki luku so. So ipso sangai. Dat tepe sangai. Maar nou. Na Akomfo no komandi. I verstaan. Akomfo no archimoro. Wanti igo do sansa ino musudu. Wan sonte igo i praxeri wan wasa san puru ino wana samoro. Bransisa problem. Da safe da kan de bij na bigis marisi Akomfo disi. Kiryu. Charigwa sabana. Au kalano kiryu te awan meki sisani so duanga yu. Da guai chino. Ichibele buna skoro. Ala sabe gwa buanga le chichi. Plosle wan de bigi siki. Ano wan gwa skoro moro. De man kariga skoro taki. Je kent
ne gedrag je moro. Awan feti aladi. E go bigi furu. Dai bigi drink sopi. Dai bigi G teken dat ei lau. En ik kan also, ik sta in de straat, hier en daar overal. De sandisi, na tesi. De sandisi na den problema, sang. Den Akomfo. Ik doe. En ja, bi trouwan toe. Tra Akomfo. Daki. Plotseling. Ische bigi fire. Plotseling, ifute bigi fire. Plotseling no ma wakanga sofu tomorrow. Want te wakanga sofu ta yesi, ye wakata fire. Makai sutu na if ondro futu. Plotseling je kies walo sutu. Is don plotseling ische sutu. Pap. Plotseling ede bigi seki je kies wan so zenuwstoring. Plotseling. In een manjo ala sotu njang. Je geeft over. Plotseling. Igwa datra. Jong de kante 2021. Dat rijdt taki ja hoge bloed. Hè? Ja suiker. Hè? If je een omasma. Dan je kiesi. Wallo. Poëzie of. Je kies fibros. Van de karing. Na is baarmoeder. Plotseling in menstruatie. Ik kom heavy. Plotseling in menstruatie stop. Ala de zo sanisi. Dan dat rijdt taki ja disi dati. Dat rijdt jis dressing en jepi ala sotu. Je broeia. Dan dat rijdt taki do koti. Te dat de operatie plotseling. Dat wel mijn machine today voor zijn operatie dat ik me kwam foto bagala dat mijn machine niet dat pijn niet dat ik gezond maar je vier pijn in niet je toch je dan menstrueer toch trouwens dat ik tegen manier dat het taki ja cancer ja bi hoge bloed ja suiker ja bi halas je bigi de mens halas zo zijn bigi sangai. Dan sore opone futu soro no adressi. Hey. Bra. Dan wat try mo pait na soro ala so tu ye wore mo pot. Bra. Hey. Dis na mama probleem. En ala de sanisi. Na sansa de Akomfo e pochiu. De asis lebi sei de Akomfo e strafu den lebi sama so bra sisa. Sena probleem voor Akomfo e do dat. Me lafu om dat sei de. Toch? En je slecht een play toch? Maar een toneel toch, bralansisa. Omdat zij de, mi deso, omdat de willy bisama toch? Ude no nonchalant en Teresa de bigista wo praksita. Ja, maar die zei de deception, zei de me kisala de sikirisi, zei de mi bere had me, zei de mi bere swedi, zei mi bakai had me, zei de mi ane had me. Zei de me kis kundu tap me ede. Zei de walo poise op na mischi. Zei de mi een geslachtsgedeelte ei smeri. Zei de ala de sani sepsa. Na Akomfo. En tamo tego ta bransisa. Te de sani se bigi pesa. Tatu antaki. Na ome yari na Akomfo charabos kopu kon jidensa mata ki lukum duso. Ome yari, a charabos kopu ko sori dens mata kluku sepsa mi sangami. Uyep mi. En a shala salala taki bason ten. A maikskop ding, a paiskop de met taki skop de potawan si taki ja je bent gek op dit met gebeurt. Of je weet niet wat je praat alleen maar nonsense. Of mi no sabi mi no ma yepi, man lei. If you no ma yepachi, suku wans masang ma yepapi kinto. Suku wans masang kan yep you to. Want alamala sabi tak de sandis de. No kotak de. Dan a sansa de loopt taki. Ik ben niet met deze ding opgegroeid. Dat is nonsens dat die. Je bent met ding opgegroeid, maar if je gaat zoeken aan roken, je niet doet roken, dan leed je maar leed doet roken toch. Je gaat zoeken met de maar leed toch. Dat lijkt na staan niet toch, Francis. Je moet opogo luku saipsa. Maar dan wie is doen dat je, no, mi no danga de sanisi. No, mi ouders no bedang. Je ouders, if you sabi ouders no bedang de sanisi. Omdat je pa je brada, je ma, je pa je ma, je grandma, je
grandpapa no tegi, you avo no tegi you. Inam go. En allemaal sabi toch brasisa. Taki ano saye shina ala. Na saye shi dat namora bela namora bigisa sang kamek emeku frede. Wat i gabus kum yo i guabusi dena busi rabi busi bigi seki. Toch? Dena man shi say seka abusi. Ino frede. Maar Teixia san say seka abusi, ino frede toch? En dat na sani toch? Te you shi you futu ibede gewoon maar plotseling you shi you futu bigi sweri. Ei swere saka, I guarda tradata que kan niks voor je vinden. I mek ome foto. Dat mine shine chera. Te you ere one witman of European, kom kare we maar European toch? Amatak mino ma shi say sanga you in me onderzoek sami do. Dat een bel moest ring direct. Tingelingeling. Konvo. Direct aan moest ring naar je edetak. Hey, wacht jongen, als er is na. Konvo yo, na spirit, na voodoo, na afkodreek, na de vader met toch. Na afkodreek toch. Mim luku saif saja zo man. Mi normaal hoor me ede moro. Mi ede had mi no mi no sap sami guarda tratar mek ala sut onderzoek nam ede de man nak mi spoite man asan teite. I gaan to opletters. De opletter naki ome dusu watra. Aksi ome monitu. I mo boda pe bakawan tumu ala san boom ala san suite. Ma bakawan siksi mu da san de bakara betika pe you go no boom. Dai mi gos dono kurderi na de konvo zrugu sang. En mo tegen nu to brasisa. Archibo. De konvo san echa siki kon te sikona. Yabi kokari. Yabi konvang yabi yoka. Yoka sas bagoteki. Sas me din. Yabi bakru. En yabi na kir fodu. Na fodu. Amandisi a kirvoru na moro te e kon tapu siki. Kirvoru. Brale speki sakafasi fodu no nemi kwalijk omdat mi make you tapu abi. Because you na dati you na eng. Mi never have taken to. Omdat say de brasisa. Na konvo disi na genade. Na genade. Ayoka schreef na genade. Awoka kiri inschrijven. Even make law, ik kiri inschrijven. Maar papa gado disi, ik kiri, make you malengri. If you raakt zwanger en jama bere letina, a eerste, zodra je go ziet dat ik zwanger bakawan tu teken direct. Kan je voor je mens, make you kies one mens afare kare. Afare kare, je kies one mens krem. Met dat kare in Engels, oké. Nee, niet kwalijk. Direct. Ama trobi asiki sama ama trobi ye vira ma obel kama wakini bere asnike wakini bere. Aksi desma. E wakini bere. Krok. E wakadai baka. Ye vira so te kroi kona futu kona sting. Am dat say dit toch. Ama make you like for me dat ik brasa. Ama Akomfo disi toch. Ne kontaki kodak tide de kere. Bakawan yari. Tuya. No. Amana bakadre. Tuyari. Eji paciência. Eji ting. Eji keti. Fos akotap. Apasidati. Want anego suma. Want asabi. Tati. Ena konvo sa abile speki ni konvo. En asabi ala male wakanita po. En wala mala maftering. En hij teru allemaal toe. En dan sabi fate. Dan no kon jumpo tapi ete direct brr. Maar zo'n te asanfo akonvo dati. E zo'n ten maar do os expressie. Na lekti waka go tapo mai nakama waklap. Bam! Zomaar voor not in nakama waklap. Of is kopa man zomaar. Toch zomaar is kopa man.
Of je gooi spiti wans ma fesi. Want jabis ma se do de sa TikTok. Go zomaar waka pusa ma eva mai pusi baka mai nakia mai skopi alasan want a mai fena bigi. Toch? Na leki smei fen tak ya. Minolo fa matang o minolo fa made mo te kwa senjay. Somar. Mas olibis mano deso une go do double sani. We zullen weer bigi tek na nata pe frantrotu en sonte we meka Akomfo a obia masena sangue baka of gotaya hori. Maar dat niet na a problema na Akomfo disi. Ati smana ken somar smakine somar. Okis bigi ati bron en dat taji boskobu dan julek libi semato yune do noti. Jeng fu yeping of fu jewantra presi mekatam. En dat is het. Dat mijn nakje zodanig. Zo'n sma. De zo dat plotseling want de noma op het op de bedi. Dat nou want de me biwan. Gewoon maar die dit op je bedi noma op je noma beweeg. Kan je voor €2, €3 dat maar je beweeg bakken. Dat hier no. Dat toch soms maar dat je in je wacht je on samsangami. Zeg de me noma be oppo. Voor ongeveer €1 of €1,5 dat me bedi. Misschien fasi. Maar soms maar toch. De longo direct naar de Europeanen tak. Kom er eens dat even samsa wan lezen. Oké. Tweede lezen sambaka. Derde lezen. Vierde lezen. June do noti. Dan 5 of de 6 lezen in op nooit moro. In op nooit moro. Want dape amanji some waarschuwing en ino arti. Dat is op sayo. Amo straf je toch. En tama bigi do dati. Damo wakano in abere. Dat zo teesi alla familie in abere. Kukarwan nek mino kaneng. Mukarwan Amerika nek. Wan Engels. Alle Johnson. A heer Johnson geslag. Abida da kindi probleem. Of de baka probleem. En alla de umasma, zo'n ding, abi barmoede probleem. Atranga de kisik ching. Dalamala. De lau. Alamala. De sikida de ede. Want ja, zo'n familie de sikida de ede gevaarlijk. Ano zomaar. De Europa na adiani san di desma. No na adiani desma dis na kifodu san di ding. Na kifodu do ding. Trouwang de gapre ini poku se pre de kiskonvo. Ini pok if de pre poku de jompo, if de pre kromatir, if de pre kantasi de jompo, if de pre luwangu de jompo. Dat awan siki. Awan siki petra tak de kisala ko fa gron tapa awan siki da pe. Travail tak da ede ko fa awan siki da pe. Is puur een ziekte. Na puur sa Akomfo pot nek tapu. Trouw jongu. De sika de yesi. Trouw jongu. De gas koro. Sane barat op de ede. Nou, een siki dape. Maar nou, ano Europe opi, ano as chin slave abuba slave siki. Nou, Kongo siki dape. Want we gewoon libisma. No mag. De daki tupa trek. Konve bare koko. Zo mees don. Yang tumate of yang ideina osanga familie taki gitori bla bla ginyasu. Of gewoon zo, want ze aan takken. Nou, ik vind je als ik go, atonis groep is als ik go. Je ziet het takken de show en dat toepadrij. Converbare de. Maar ze laten nou een boos aan doen, want de schrijver belachelijk, me vind ik. Maar,
Te you converba soma tap you ede soma zonder dat you kar na konvo kon. Na wan siki dape brada. Dat na wan de siki. Oké? A yoka to. A siki fa yoka. Want somen sma no sabi taki sma ego tek yoka. E din yoka. Because a tego teka yoka. Sade me dumoro foro. Son tere pot tapo wakatiki, son tere pot iwan wet preti, son tere pot tapo bui, son tere pot tapo sneki. En tade tapo wan dagwe sneki to brasisa. Mama problem. Fus kon shitaki, wa obia, wan tru obia o shitani, ma wan kwaksalver, en evine, ava kovrat ne bar tapi ede, shitati na wan yoka dape of asan se pre di wan fodu anu wan fodu na wan yoka. En dape ai consolutions. Me prakseri taki na wan kir fodu de na de tapu. Maar na wan wisi. Wan so tesma e wisi sma nga sanati en so sma e tinde se tin de a yoka to. En dape je up to probleem taki te ego sukufen ino man fene. Want o se no se kwang wan fodu, maar no wan fodu. Da e giden enge cha solisi asem e pre solisi asem fasi fa a fodu srevi e do aki fodu. Ma enge doen wa so travasi enge solisi en e broko yu ede. E broki futu la yorka. En a yorka e kiri e sesi. I verstaan. En dati na een bigi probleem dape fu a familie sano sabi a achtergrond fu sabe pesa bivo. En dat if you no ga boom obia wa acte obia man, yo wakate lau. Maar something in a familie bere to branasisa, you have altijd wan obia san kan contacte luku of something anonit wan obia so is wan bakru. Kan contact luku asan sabe luku dape anoso ade. Un luku moro boom, un go luku moro fini. Om dat zij de branasisa. Teno go sabi en teno sabi abung dat na yoka e ja asanisko. Ayorka itra o tapo soldano daki uno sapse. En asanto. Sai ka pesatu ta brasisa. Tena na yorka chara sikiko. To? Zolang you no do jeng. In at any one of them. En afosa soms bij meki. So were de kwaksalvers. De wango puru, de wango wasi puru, de wango taki pratuatra, pratanga atakru, nga boom. Ala so desane si de chako. Desane si ino kan bigi nooit wan watra nga familie. Nooit. En voor lus ala desane si brada. De voorzichtig te weeren voor keer fodu, nga bagru, nga yoka. No mek no wan sma konteidak in wasi sondro asansan deno kafe si fukotake. Want if you begin so te asan dati, im sabi sa ye begin. Want if wan keer fodu, im te ides ma okay, uka wasi fu just tering, maar to wasi, wasi na a fodu san de. Da anof prating, no meki no was mate dat was prati. No was prati, no was tai. Sa ya fu do ya wasing, fu dia tangi, fu tegen taki meka shitaki, sabi dat ade, en roko na apesito da ye bigi wasi, fu jeng sa muzu meka ko wasi, meka ko nyanyang, meka ko dringi, te dat pesa, da koren srefi, dan yo karen kon en lukusan e pesa. Je verstaan? En daarom de voorzichtigheid. Te wans mij kon utapu mo taken bakam. Te wans mij kon tegen taki wabi kiri vodu, wabi bakru, wabi yoka. San familie figo teki, san familie kiri. No mek de konte dat do washu prate. Nanga no wan Akomfo. Nanga no wan ogri. No wang. Bika something.
bakuru, a keforu, a yorka kan kisati bron. Da deze dat je was prati anga ogri. Da kala shinvi tek fire zodanig, maar non tek letterlijk fire. Isje blom you, isje bet beti. Kan die bar da pessoa da hel i bari. Ma bar se o man be bari. En a krei sa e krei kande. Des motak aya Akomfo ko Akomfo disi. No. Na ati brom. Na ati brom ante yugwa oso. Karino sriba heneti. Inomas sriba heneti kande. Aberi say done tapu kande. Inomas do tapu ala suso maka maka ye fit sa te suti suti. Data wam de siki. Kung se kis berati van berati inomanya alasan sa enya ye troe ga groka mo paiti mofo. Asme atesifi gwe inoma tes moro. Inoma smer moro. Son te wam de yesifi tapu. En dan ne de Akomfo disi wara. Ya bitra Akomfo. Takite de jiwan bosko bu fudu wansani. De ino tu. Toch? De takio jipri. Tapa hepri say do no wam de Akomfo bare koko. Next no kai koko. No kai koko. Stress. Da sonte ya den son libisma. Te de shiko over ne bata de tak de prekis Akomfo. Dan is like de prekis yo. De kies na Akomfo. En Akomfo kies. Den kies Akomfo. Dat betekent. Te met de kies Akomfo. Dat want taki de playing. De jumpo dansi fen. De jumpo meki bari fen. De mek foto. Maar nou, Akomfo na pa den kiesing. Akomfo no kies den. Stress. Amante fe de opol. Baka pre. De no ma waka. De fute had den. De shala sol boskopu. Wande de yesi tapu. De stengwe. Maar de no mek no bar. Maar de no man taka stengwe. Tak mi no sabi mi stengwe. Mi baka hat mi so. Mas apa sa? Na. We taki. Soms met taki aina stravo. Ano an strafo. No. Ano an strafo. Seriously. Awansan de Akomfo an soryu. Awansan de Akomfo an make you eye oppo. Awansan make de Akomfo an make you change a fasifa you de. Atra siki tu mote you atra siki na de a puku. En dati walo sma ben. Te de shi. Wan bigi hipsi. Manu. E wakakade. Over uma. E wakakade. E sriba me globanga de sribi. Dat awan de siki awan siki dape. Awan bigi siki. Tra zogenaamde obviamente dat im go tena o na apuku im go buy disi product dati product im go waso im go do. No, awan sana Akomfo wan solju. Awan sani awan solju. Say pesan nga yulibi. Je verstaan? Sonte wan lausani. Toch? Sonte na gewoon javu tabdu sa yedu. Was ma bete mi taki. Ya yon me kisa sami be yon me ba 13 14 jaar. Ja, i 13 14 jaar i be doen sa say no me musu say edu. Ja doen sa say no do. I verstaan? Ana trobi o ouro yude. I moet omdat solisi sma e du sani en de prat le van takito. Sonte sma e prat de dubum. Maar nou, ook de wisi sonte i be 14 i be furu. Je doan san na score zijn om do. Ini wan sani. En in het doen wan lazy, je doen om lazy. Ako weet jou wat ko je te saki no, doing, maar toch je doing. Daardoor juan do straf you. En zo'n te strafu tranga. Atrasiki sa de chako tide ab money. Je make ome money ye meki. Ome money ya so me money ye pis man ala so sani chak ala ye buy this man ye buy grown ye buy this ye prati this ala ye prati money ye prati koni ala san ye do. Proseling.
Awan siki dape. Alasane go actorate. Alasane go actorate. Ye guatoze go datoze omen dei. Te doratoso. Ida ose bari bla de mako te kan abra istarigas atoso. Te doratoso. Asiki gue. Asiki gue. Wako pabla mimiti la 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 la. Sambata pas ma ede brr. Sma ede hatte brr. Fosu dora, fosas ma dora na atoso. Alasan tiri. Alasan saka insgelijk. Alasan saka. Alasani. Asiki sampe de agwe. Asma de gewoon. Ei la fu alasani. Afriki stref sam sangen. Dan bransi sa. Uno meki spoto. Uno meki spoti nooit aan Akomfo. Aan Yusrefi lek libisma. Aan sang. Den bigi wan fu nu sampe debi fo. Den foto sa de meki. En de sansa de libju na baka. Omdat zij de branche is, if we like libi sama archi, uno sabustin to, dan plotseling wan siki ekon na you. Isab nooit abede. Plotseling je viert dat je kisura mag. Je nyang mag gewoon sura mag je kontap, je kisura mag. Maar in nyama je viert sura mag. Ik go naar de Europeanen, naar de datra voor them. Amatak ben een Chinotion. Amatak oké, maar loko stop nyan tomati, stop nyan so de loko seksa. Bam, is stop nyan de sanati asang damper. Maar bam akombaka. Dat you know we go loko tak yo seksa yon. European dat lak mim do so. Oké. Dan kom look, dat zijn we doet op brand. Im loko so trasan je nyang. Sa in een musunyang. Want de Akomfo altijd osoru san de no lobby sa je do. Top bransi sa. San de lobby sa je musu. Acha sanati. Want unom kosi Akomfo somar. Inom kosi usrevi somar. Te you no sabi. San eigenlijk sang. Te you vita kenya alisi. Dat aan siki tu. Te je alis da plosre nyamalis da imobe bigi por skuma. Of da je brak. Of da ke fita ka nyano ma alis do man godoro ni goro taka fase di naki so falk e hati sudana. Da say budo. Im lugu tak wakti na alisi. Kom tam nyama alisi. One day, 2 day. 3 day ya trasane ina balas. Maar dat ook kom luku baka. De zodra ite kan alisi, afado uit die zo brap. Of je nyame als een probleem de baka sebe ab. Want 2 dagen geleden. Dat jongens zou dat want ze aan de so, maar go luku sap sa yaso. Maar go tak even. We no me alisi die zou een probleem. En me want sap say na alisi zit een probleem sa me lop, sa me nya om een 10 jaar geleden, maar die van de dag is een probleem. We go luku to. Den go luku to. Of dat je goes doen to bransi sa moro sita im goes doen dem go takai se te kwankra basi dek familiaru nu dek vale bigi wan leru nu te kwankra basi nana tata les peki grani ko fo chima kabra profe nana tata de wasa gwasa bana ba mis don ya so mi wan sabi sana problem ici. En dan for si do dat tuto im go denki de bosko busa kisi omen diari na festi. Eva be ap te maken na ngawang sneaky. Want alamala sabitaki atrevu fu an fodu na alisi. En a prasiving no troe alis watra, no troe sopo watra. De wasa da sana kontre. Dat zei de bralisa dat nou bigi problema a bigi trevu fin en a bigi siki saka potaita. En you schreef het op Francis. Daarom abum stotum sab isrevi. Boal tiparon. O consolicita aqui. Te esmera alisi. Bigi firu an fasti. Of te
je chalezi de iwansa inse iwansa net tak inam ya Malaysia. Of dat is snap dat yo mi bere bigi yo mi kota mi alisi yo karen alisi suel mi bere. Ano kanta alisi suel alisi suel you bere. Want a papa gado, a mama gado no wa mek ya Malaysia. Daarom er is de ingeven zij kon aan jou. Toch? Jum sabi taki no. Of zo'n ten wan trouwen de yes napu of je go kot aan jou. Of once mensen naba kot aan jou, ik ben 2 weken op de wat toch je vira jou en bron jou aan. Zoals mij kot aan jou en bron de aan. Maar zodat je kot aan jou, wie zullen mij onder en bron jou aan. Dat dan was siki dape. Nou wan siki pa Akomfo dape. Akomfo siki te do dat Akomfo siki te nyari sila. A sem siki sa Akomfo abibi kasi you na Akomfo na you. Na sem siki op potay tapu. Ma takru singi sa we takru siki. Na wan sa papagado estroe na tapu. A wan dat solicitations me go umas me go kodem bar mudo gwe. Somar e go kodem bobi gwe tu. Somar. Omdat zij de Europeanen in Kotibo bika kansen dape, dat de vrede, de odede. Maar dan if you go lugo, na papagato, sande na mabere of pabere, sana problema. Op teki chinso, pemba, exi oshado mekwa watra, de teri na Akomfo, meka papagato kon washu. En je washu srefi. En ala de tra Akomfo sa dalon tera de wasabana. Washu, futering. De yoshi na problema sa yo abi osaka srafi. Matan yumu su jeng en yumu su takang takiluku mo du sa moman duji yu. Wa sonten anu yu ayu bar tapu. Mana di yu de na bere e kon e trowe asiki konji yu. Na bakru enge kon hari na yu futu. Toch? Enge jati awana nyang, awana dringi. Dat tene wan jeng. Do bigi du feri. En tene wan soort dat tene wan mek bekend dat na eng. Dat op bigi du feri, op bigi nak dorini oso men patuni obo waka stap this stap dat ala so sani. Yo yere fruiti, yo yere bari. Woohoo! Ovroiti ala na sa abakre bari. Woo! En hij vroiti toe. Alle sanati. En otaka yesi. Nou, een siki dape. Zodra je geeft toe en taki, ai mi yere, ai mi shi, ai mi disi dati. Dan shi ala de san so tapo. Mana awansa libisma meki futu ogri. Amala to ko harne futu. Amala to ko meklobe angayo. Ja, amate do asana tuara. De ogri wan. Sadesma meki. Sen konji futu ogri. Amana kuna mo na Q clap. Bam! Hari futu, hari yesi. Kounyusha mai hari na futu. Brrr. Amai naka mai foi baito. Dat na de wan sadema meki. Yere no mitak. We yere sabe taki. Na de bakru sadesma meki. De metaki meki. No tak de mame. No, de man jeng opdracht. Te wan bika no man meki bakru. De man jeng opdracht fu go do dati. De man lering. Dat betekent de man making. Fudu making. Je verstaan. Dat na manati. De man se yoka ko yu asiki fa yoka. Ko yo fir kouru ne baka ko si dia yer kamana fi kouru. Honso. Je fir wan se chokre ne neki. En dan no du langa da kirio. Ja? Maar de kirio is gelijk. Maar ano pasa suma bikasi terema sensan konjiu to pransisa to. Yabi alteisma ina bere en yusrefi sonten. Archibum. Yo kisina bosko putaki. Hey! Sane ka pasi. Wan family betak hey mi den abra you so. Dat betekent dat im goluku saya. Saya pesa. Je verstaan.
In opo esesi, in on play. En dan nasan futo Bransisa, ulo play. Ulo pasensi to, we play. Ja, hey. No, dat proste is je bigi e kuku. Proste je bigi fir feri. I verstaan. Is je bigi hebi zomaar, je don't tapi bedi hede bigi sribi. Dat betekent sa waka komba. De wan na onder passie no be ma horing. Langa. I verstaan. Dan moet je oppo. Te kwam watra wasi, te kikim blanga so tu wasi srevi sesi. Gonas masa jabos ko tak disi tap sange. Mekas maluku jigo doro want asma asa opal nek patanto san drink abrayu. Ano so ma kisa bos ko bu. Te yu waka gona kada ko sa jabos ko barko ko takisa ip sangay. En ik vond bakru cha bos ko bu ha moro ka valag. Amala dalala mo baro tegi. En lala mo te say mustu. Dat je op te passie op doe dit, doe dat. Je verstaan Bransisa. Daarom Bransisa. Zolang je go naar de European datra, de man ma fin notice heb sanga yo. Dus don. Luki schrevi, go onderzoek in een familie. Je verstaan. Want dape ete je kabadaki no wasano de boom. In een geestelijke wereld. Voor je man, voor je passie en voor je schrijven. Dan een plein aan de sanity. Omdat zij de. If you don't, ook komore erg en je know wani. Je verstaan. Dis bere actori sabi boncha kunjung brada sisa. Omdat zij de. Abradi staki aksimi futak actori disi adido mi chare konto. En nou belangrijk pisi. Sang. Unulek libisma. O fute hati, na soma, na ogwe baka. Mara une luku, olanga asan ek tang, en tagwe en ote ek kom baka. En sade boskopu sa ye kisi. Want dat na belangrijk santo, sana boskopu sa ye kisi. Want je kies boskopu, want je kies wan firi, tak mi do so. Verstaan Bransisa. Dit is die na bede atori fu atesi anga den problema de seki san de konforisi kan chakonji na yoka tapu yule lebi sama. Verstaan Bransisa. Mensen kom je bar ode me want tegel atreidi sawe episa me weer tide na mopo te jazo avromi moeder sak ana sak anaya krosi jimi episa be na want to ba bigi baka na want to baka jimi mensen. This is niemand anders dan Avrobina. Nola, we karen isabito. Meki na MPDT en me yen granny fudati en me yen tangi mensen. Dat zo, mensen, uno pergi on subscribe, o ring a bell, o share program jimi en tegi alas ma bigdesma. Lugo a video di si share program jide en te share program desma bigdesma subscribe ja program en ring a bell en dan Facebook. Odo asem sana petu di mi pradang sisa angale speki make me kiss one low subscribers and dan I'll go sweetie dat die alle day uitkosten omkosten sa meki sa mika paire dat die brand sisa. Ja, brada, dat we go op Facebook YouTube. So Paulo odi moitori Maraika Pawe Rojo odi Margo Jordan odi le speki sisa. Caroline Roepchan, odi, ik ben jullie niet vergeten. Ik neem contact Tamara na unu en Setatoricom. Ja, en Albert Pinas, odi. En Henna Reiser, Rissa, odi. En dan gaan we verder. Goed, daar hebben we. En Harold Baumgart, odi, lespeki. En Ricardo Baumgart, odi, grani na lespeki. Molongwa lok te snel. En dan gaan we naar Nienke, Selina, Hoogdorp, odi. En Mera Laren, odi. En Great Rocket, odi. En weer Maria Laren, odi.
Romy Croydon, odi, Jarrowford, odi, Franz Cairo, odi. Melan van der Vera Boede dat bij Swalla, odi, les Pikkie Granny Zakafanga met vader John. Karen, odi, ik moet je bellen, Karen, en alles maar dat ben ik in die pode. Ik ben heel achter mensen, een beetje geduld voor mijn mensen. Ik ben achter met communiceren. En omdat ik ben achterstallig met een heleboel berichten wat ik moet doen en bellen mensen. Op je patiëntie met mensen. Respectie, ja. Sentje Garden, odi. Mooi. Sentje, moet je ook bellen. We hadden afgesproken, ik moet je bellen. Dat gaat gebeuren heel gauw. Deze week nog ga ik iedereen zoeken om te bellen. En mo doe, meneer tak mo mek moeite mo doe. Je verstaan. En dat meneer allemaal afutakken. Doe! Na mama fobia. Merlin abusensi odi. Bose, ya wa pala dinge. Pala sama. Bose kondre, true. Teda kauna, ala kodre. Merlin abusensi weer, odi. En Cecilia Breinhardt, odi. Ivan Webers, odi. Groetjes. En Marco Jordan, odi weer. Rosita Misijan, odi. Respecti. Jim Laurens, odi na bradis asmi futaka. Odi si mensen, odi. Diana Richards, odi. Charlie Koning, odi. Melan van der Verweer, odi. Bobby Morgenstar, odi. Srana Uma, odi. Letitia Goreng, odi. Henry Dunant, odi. Krakti, tuurlijk. John Held, odi. Miana Nana, odi. Sisa, over. Florentine Berenstein, odi. Saskia Ada, odi. Robbie Morgenstar, odi. Excuus daar zo. Ilse van Dam Reizen, odi. Sonja Boerstam, odi. Mundo, wijntje dat na in Rotterdam, odi. Brada papiu. Anga weli nanga boy, vi grani nanga lespeki. Cha Nikoya, odi. Respecti. Nice. Nancy Knappel, odi. Jerry Koning, odi. Frekko Slager, odi. Brada papiu. Ronaldo Richard, odi. Marion Dorsan, odi. Harold Bougaard, odi. August Favoris, odi. Tasha Williams, odi. Cynthia Toli, kom luisteren, ja toch. Rose, dat ben als na kinderen. Odi, fafi dat ben in Wanika. Nou, Wanika, je deed naar Paramaribo, hè? Binnenstad. Odi. Ja, odi, mensen. Tussen bij. Dat is dat is dan. Terus is maar is dat is. Kotaki u grow up samen dat ben na in pond buiten in Wilby na in Van Kallenweg dat ben na ouderlijk huis van Kallenweg. Als ik het goed heb, ja zeker, in Van Kallenweg. En Abraham en bij mijn beste mati. Erik bij de inning. Odi, Albert, Pinas, Anne, Lempot, odi. Marco Jordan, odi weer, Marika Pauwere, dan gaan we door. En al die namen daar zo, wat we al gelezen hebben. En Ilse van Dam Reizen, odi. En Kenneth Derby, Power Me. En Power You schreef je te Brasisa. Mensen, Brasisa. Met aku granta yi du kontine fu archidina a program Akomfo na wisani met agide konfo fu nu granta ngale speki fasi di de charo konfo acha program na Yusani. Ik ben niemand anders dan Kinoviant, obia ma Kinoviant. A obia na titi wan kantasi obia na ngala de baka ma feng. Odi mensen en me baro di nane tata obia garo konfo chima kaba profe. Dat na mi mensen. En u brief dat schrijven, oren schrijven en u tambrasa de konfo en actie de konfo, meki de konfo ku control. Wananga unu en dan te dati pesa dan alasani o wakana fasi ma sabi taki te wekisi test unomusu faletake inomusu imsuku altijd fusa de test. So test no masama so test musuku altijd en actie pramisi en actie alright sa musutu op dat zijde ini wi alamala
wo altijd ook kies testa po passie. Altijd. En no go taki june bribi moro. Tan bribi en neutro you schrevi. Iwan dot saka of iwan liba of ta passie. No inom doen asanapi. Tan bribi tapu schrevi. Tan lobi you schrevi. Wins a problema de so biki. Altijd sabi wan lusu de altijd. Altijd wan lusu de altijd. Ini wan sabi lusu na trubi fa lusu o de. Maar wan lusu o de yo mo uit. Dat wan taki. Zolang yo ati kring, zolang yo anu kring, wan lusu de en yo mo uiting. Anana tata o sorgo nga de konversa 5G nga yo kafusa 5G. O altijd dat inyo mo uiting. So ta tek langa so ta tek esesi. Maar im tambrevi. Dat ti me on jonti de bransisa. O tek ade en me baron tapa. Sonde bakana disi. 15 of 16 oktober 2022 mensen. Ik was in mijn naast genoeg. Ja, odio.